ni chake mamora mano chake kwere lu boda boda ma welgi tie kene piara dek unyo makaro dongo tiroto i Awano me Gudi man kono ene pe wel dano mauto unyoguno Awano kare me tikiyo i Gulu City keke Gulu City tie kin city abiro dak bene uno yo i Roma malo tutwal kilim den ma aki i walbang kadi ubedni meno Gudi tie ma be ma tek tutwal joma gitiyo ki Gudi Gulu City kok ni Gudi ni ki gere mukene tie ma iye ding tutwal kidong ka word padano ka chel ki kangwe pa joma gitiyo ki piri unyo lela pe tie ma romo mana ye wero Awano ka chel ki to me Gudi tie kanya ma tek tutwal akwanyo karna bene apenyo joma gitiyo ki Gudi unyo joma gitimo biashara kakama Awano maro time iye so ariawa enini chake cherlan ku jame chere la yibi area ne down to ne tele chaber no down to na che mawa wa ne raja ti Gudi mogo de ko mapengleng no down ti ka go ne ke pole to ne bera ti me chawa para rio ne chawa che ke ano chale ke ne kere ke wa ne ti highway me ko don ke konwa ke ket am sam we ko speed patana yo we dan ku control ke ram ke we de kere yo there in a matter of kor no ka ke ram ke bien accident ma ti Otiano kidong pole ko deko mai ne no dano tika chere teach onyo dano tika dok manogo a ke gang teach ere no ni jo kana pedong ginano tutwal a cham onyo chuch we ke ngol Gudi o parawati lokum arms e di town arms pere down range speed more ke ken la bolle ke ne no jalo nim CPS ma wek anyway ngon mati wor wa yo speed me bien car ke no pa wene den arms pere ma controlling dano chocket intersection ene ga dong dano ga bieno pegera mo na nga ma tiga bieno ke tonkuja zebra crossing bero chocket intersection that traffic lights tie and kita traffic lights pekane amerike block o donge manok kidong zebra crossings mamwa itene ne ti fate penem makala mweti mwe inone daru no ti wongene ene ti zebra crossing ero ngata ti ngwe no pe kan wa yo madung nyingi raj totwal ena ye yo ma aki i Christchurch yero kwere i custom corner kima aki la yibi roundabout bieno kwere i custom corner man kono pianne Gudi ki gedo ma igi ding wa yo mukene li chake ki i chup chere leno ni yo kwere i la yibi center o chere kwere wa i koro abili yo mukene bene Moroto road kona patiro i wa yo Gulu ma chere kitgum kidong wela wano kie manok i kabedo ma biachara tie matere yeto twal i di Gulu City e Gulu City tie dul boda ario matie i Gulu East ki Gulu West dak lo ngwe tie i wel makaro alibapa lutela gi wajoni dongi tie wenyu lu memba gi mapol totwal ni chake mamwaka ni ere kwede apenyu chien emi matie won komp boda i Gulu West pengo boda gitika nongo pero mapol i tikki Gudi accident made timete nene nyo chake be mwaka ne pole weng boda do accident ti level malama mabatika mete kar chi wan ma cha wan hotel pa boda ki penyu wala peny maduong ni ngo ko matika kilo accident ai chi nget pa wan ma cha wan hotel ken mo kwere kere wa no ne ma chiel ken ne no area ma accident ti mi ke no ni watiki yo ma ki e kona San Monica ma chere custom kona yon accident ti me kar pitian lo ka yon ki yoti mading kidong accident ti me former main runabout ma chon accident ti me kar kidong area mo lai long ka de ne mo ngoma ti ki accident chi no ni ma chel ma chalo umego ma boda ma kitika ma di Gudi gitiki ngej manok iken ma tik ki Gudi mo ne pa ma diet yan lo ka ne pipir de ne we need to gene wato ni na chira chika chale wato ke mi pipir ma kar piara yo na do mo ne charo ngom no chene ki yo mo ke ken la wa chero ma jien ko pipir ke mi re pipir la bon no training mo ne pipir ka eating with ke Gudi ke timo ne ning but preliminary ko me chane darma wa no nyingi magudo te dama ma para der bare ngej pa am dar moto mono cha ka report po bora matel matiki lo para bara
duong kara endi Anya la Pim Robin. Ti Wankomba Boda Eastern City Boda Association. Wewe ni members za para ngwen. Mama kati wewe ni wachie tu nduma para yo. Meno le topa members wa dani mukene tie pe ngweki mano lo ngweki motaka. Machalo namba maginyia. Mayubi gi momtaka manyen kone. Drivers e kiragi ngweki kene. Pegi waro wadu ngweki pipire. Gulu City uno CCTV kamera daktie katik maber dai kareni. Ento luak waju ni kamera ni nen chalo peki tikere kit mamite kwere. Cameras mera urutoi points mukene gemed areas mukene chana ene yo jubaro de kana access maro tibeye. Ene trailers mukene gengwede tibuo mukene gengwede no ko pimu yo gari ba no gidi gachi. Don cameras ene uruto mera Pobe kitele no, umero be me kwanyo neno, ni mutaka makebe neno kozi ngasde kere ni no gilumu. David ngom mudong matiela lokpa bili ya chwa River Region lego ni dana magunwa wana iguri gukupe kia bili menongo chal makamera mago pekwetu jomao timobal. One camera ni konyo wamene ni wanene wat lotimbal mati di city wanene bene ni joma ngweje ke mutoka utiyukede yo maber bene ke joma ngweje ke tere so dano mere nene cases go reporting police we camera ni okonyo mepedo cases ni maber kapero motie kabero mamere mano nyeo ni camera wa oye mere kai bino ka ya case police mere nene lego we go konyo me kwanyi CCTV footage ni pien camera ni konyo wamete identify lotimbal mapola ta Lokma aki gankal pa bili kono tirni dana makara liba dek mia bichiel dongo tioto ya Awano me Gudi imwa libario kipiario alibario kipiario via chiel. And David Ukema, P1 TV, Gulu City.